Nyuma yaho Joseph Kabila wahoze ayobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atangaje ko yifuza kugaruka mu gihugu cye, ibitangazamakuru byinshi bitandukanye bikomeje kwandika inkuru nyinshi zitandukanye zigaragaza icyatuma uyu mugabo agaruka mu gihugu ndetse n'impamvu nyamukuru zishobora gutuma agaruka mu gihugu. Harababihuza no kuba ikindi kandi uyu mugabo ashobora kuba yaza agakuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Rero nkuko abantu benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko kuba Tshisekedi rero akiri ku butegetsi ari ibintu bigaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isa naho iri mu bibazo bitandukanye biturutse ku miyoborere mibi yagiye ishinjwa uyu umugabo. Joseph Kabila rero akaba yarasimbuye na Tshisekedi ku butegetsi, gusa mu minsi ishize aherutse kumvikana avuga ko yifuza kugaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma rero iyo mwaka yarahunze. Ibitangazamakuru birimo radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ndetse n'ibitangazamakuru bikomeye nka Jeune Afrique byasubiyemo inyandiko ya Kabila avuga ko azataha mu minsi iri imbere, kuko rero igihugu cyifashe nabi mu rwego rw'umutekano no mu zindi nzego zose z'ubuzima bw'igihugu kugira ngo afashe gushaka igisubizo. Kabila kandi yavuze ko nasubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azahera mu burasirazuba bw'iki gihugu akomeje kubera intambara y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Amakuru yizewe avuga ko uyu mugabo yayoboye RDC imyaka 18 ndetse na Moise Nyarugabo wigeze kuba vice perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'ubutegetsi bwe. Rero baba bateganya kwiyunga ku ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umutwe wa M23. N'amakuru kandi yemejwe n'abarimo Olivier Kamutatu wahoze ari ministre muri leta ya Kinshasa, akaba ubungubu ari umuvugizi w'umunyepolitike wa Moise Katumbi. Mu butumwa kandi yanditse ku rubuga rwa X, Kamutatu yagize ati guhitamo kwa Joseph Kabila kujya iburasirazuba ahagenzurwa n'inyeshyamba si ikimenyetso gusa, ni ukwibutsa hazaza hacu dusangiye twese. Kabila kandi aravugwa muri M23 mu gihe kandi ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwakunze kumushinja kuba umuterankunga mukuru w'uyu umutwe. Nibirego kandi nyir'ubwite ndetse n'abantu be ba hafi bakunze gutera utwatsi bagasaba Kinshasa gutanga ibihamya by'ibyo bamurega. Andi makuru kandi avuga ko uyu mugabo akomeje kwegereza inshuti ze za hafi mbere yuko agaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kabila kandi yavuye muri RDC muri 2023. Ishyaka rye PPRD ryasobanuye ko yagiye gushaka impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza yo muri Afurika y'Epfo. Kuva icyo gihe ntiyasubiye mu gihugu cye. Muri 2024 Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko Kabila yahunze amushinja gukorana n'ihuriro rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwe ndetse bashimangirwa nabo rero mu ishyaka rya UDPS. Nyuma y'imyaka igera kuri 6 Kabila acecetse muri Werurwe 2025 yaganiriye na televiziyo muri Namibia asobanura ko yahagaritse amasomo kugira ngo akurikiranire hafi ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri uko kwezi kandi yatangarije ibinyamakuru byo muri Afurika y'Epfo ko adafasha M23. Agira ati iyo nza kuba mfasha M23 ibintu ntibyari kuba biri uko bimeze uyu munsi, byari kuba bitandukanye cyane. Ni ibinyoma bidafite ishingiro. Ku itariki ya 8 kandi Mata muri uyu mwaka Kabila yatangarije Jeune Afrique ko bidatinze azasubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo anyuze mu burasirazuba kugira ngo agire uruhare mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke cyugarije igihugu cye. Yagize ati nyuma y'imyaka 6 yo gutuza umwaka w'ubuhunzi ndetse ashingiye ku kibazo cy'umutekano gikomeje gukaza umurego, nafashe umwanzuro wo gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bidatinze kugira ngo ngire uruhare mu gushaka igisubizo. Mbere yo gufata kandi iki cyemezo, Kabila ngo yabanje kuganira n'abanyepolitike bamaze imyaka myinshi bakurikiranira hafi ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka, muri abo banyepolitike barimo Thabo Mbeki rero wayoboye Afurika y'Epfo kuva muri 1999 kugeza muri 2008. Radio mpuzamahanga kandi y'Abafaransa atangaje ko rero Kabila kugeza kuri ubu ngubu atakiri muri Afurika y'Epfo kuko amaze umwaka mu murwa mukuru wa Zimbabwe Harare. Yasobanuye ko kuva yatangaza rero ko agiye gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje kwakira abantu benshi bakaganira. Nk'uko aya makuru abigaruka, mu basuye Kabila kandi havugwamo inkoramutima ze abo bakoranye mu gihe yari ku butegetsi, kandi ngo akomeje kuvugana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi batuye i Burayi cyane cyane mu Bubiligi ndetse n'abo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru barimo n'abakorana n'imitwe yitwaje intwari. Iyi radio kandi yatangaje ko Kabila akomeje kuvugana n'umuyobozi w'ihuriro AFC M23 wanabaye perezida wa komisiyo y'amatora mu gihe cy'ubutegetsi bwe Corneille Nangaa. Gusa ngo rero ntago baragira byinshi birambuye bizwi ku biganiro baba agirana. General kandi John Numbi wabaye umuyobozi mukuru wa polisi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umugenzuzi mukuru w'ingabo za RDC amaze imyaka 4 yarahungiye muri Zimbabwe. Numwe muri bo bivugwa ko yaba yaraganiriye na Kabila. Nyuma y'igihe kandi ahigwa
bukware na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwakira 2023. General Numbi yatangaje ko Kabila ari we wagize Kisekedi uwo ari we, bityo ko rero abashatsi bamukura ku butegetsi mu gihe yakomeza gutoteza abatavuga rumwe nawe. General Numbi kandi yagize ati nakomeza gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi turamumenyesha ko abamugize uwo ari we bafite ububasha bwo kumurimbura. Twamuhaye ubutegetsi rero dufite ububasha bwo kubumwambura haba ku neza cyangwa ku nabi hagamijwe gukiza igihugu. Kuva muri 2022 leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje gusaba Zimbabwe kohereza General Numbi kugira ngo akurikiranwe n'ubutabera aho Zimbabwe yarabyanze. Yamushinje kandi kwica witwa Floribert Chebeya wari mu impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'umushoferi we Fidel Bazana muri 2010. Joseph Kabila kandi yafashe icyemezo cyo gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe abayobozi bakuru b'ishyaka PPRD barimo Vice President rero Obi Minaku, umunyamabanga uhoraho Emmanuel Ramazan Shadari ndetse n'umunyamabanga uhoraho wungirije witwa Ferdinand Kambere bakomeje gukurikiranwa n'iperereza Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo kabari ibirebana rero na bamwe rero mu bakoranye hafi na Joseph Kabila rero mu ishyaka ryabo rya PPRD nk'uko aya makuru akomeza kugenda igaruka. Ibi ngibi rero bikaba birimo biravugwa mu gihe rero ibiganiro byari bitegerejwe hagati y'umutwe wa 23 ndetse rero na leta ya Kongo byasubitswe nk'uko aya makuru akomeza kugenda itangaza mu gihe kandi ataranatangazwa igihe undi munsi ibi biganiro bishobora kuzaberaho nk'uko aya makuru igarukaho. Na makuru avuga ko rero ibiganiro byari guhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro rya FCM23 byari kubera muri Qatar guhera ku wa 9 Mata byasubitswe. Ibiro ntara makuru leta byatangaje ko impamvu yatumye ibi biganiro bisubikwa itaramenyekana kandi ko indi tariki rero byimuriweho itazwi. Cyamenyekanye nuko byageze ku itariki ya 7 Mata yaba ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urwaye M23 cyangwa se nta n'umwe urakira ubutumire bwa Qatar bwo kujya muri ibi biganiro. Mu cyumweru gishize intumwa z'impande zombi zari muri Qatar tugiye kandi zageranye ibiganiro byatumye AFC/M23 ikura abarwanyi bayo mu mujyi wa Walikale no mu bindi bice bihana imbibi nayo. Ku itariki kandi ya 18 Werurwe umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yahuriye i Doha na Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Abakuru b'ibihugu kandi bemeranyije ko inzira ya politiki ariyo yakemura ikibazo cya leta ya RDC ndetse n'abarwanyi ba FCM23 bagenzura ibice byinshi by'intara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ku itariki ya 27 kandi Werurwe umuyobozi wungirije wa FCM23 Bertrand Bisimwa n'umuyobozi ushinzwe ubutasi n'ibikorwa bya gisirikare Colonel Nzeyimana John bagiye iduha baganira na leta ya Qatar ko byifuzo byabo nk'uko aya makuru abigaruka. Tugiye kandi intumwa z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari muri Qatar ziganira ku buryo ayo makimbirane yahagarara cyane ko rero yahungabanije umubano w'ibihugu byombi. Tugiye kandi intumwa z'u Rwanda ndetse n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo zahuriye muri Qatar ziganira ku makimbirane ari hagati y'impande zombi. Ikindi kandi muri 2022 ashingiye ahanini ku rugamba AFC/M23 yari yaranatangije rero kuri leta ya Kongo nk'uko aya makuru akomeza kugenda igaruka. Igihe rero ibi biganiro bishobora kuzabera ntiharamenyekana cyangwa se ntabwo itariki irashyirwa ahagaragara igihe ibyo biganiro bigomba kuzasubukurirwa. Gusa rero amakuru ahari nuko Qatar yiyemeje gukemura iki kibazo binyuze mu buhuza bwayo. By'umwihariko rero akaba ari bo bafite ijambo rikomeye cyane kugira ngo babashe kuba bahuza impande zombi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yari yemeye ibiganiro na Qatar kugira ngo barebere hamwe rero uburyo bashakira igisubizo ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko rero babona ko igihe cyari kigeze kugira ngo impande zombi zinjire mu biganiro yaba ku ruhande rwa leta ya Kongo ndetse no ku ruhande rw'umutwe wa 23. N'ibiganiro rero amakuru avuga ko ibyambere byabaye mu muhezo ndetse impande zombi zigirana ibiganiro, ariko kugeza kuri ubu ngubu rero ntabwo ibyo baganiriye bigeze bishyirwa ahagaragara. Gusa amakuru akavuga ko rero n'ubundi bimwe mu byo bazaganira mu minsi iri imbere ari ibintu bizaba mu ibanga. Ikindi kandi n'imyanzuro bazafatira muri ibyo biganiro ikaba itazigera isangizwa itangazamakuru cyangwa se ngo ishyirwe ahagaragara, ahubwo ari imyanzuro igomba gushyirwa mu bikorwa ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rwa M23 rero byavuga ko hari ibyo yasabye mbere yuko ijya mu biganiro na leta ya Kongo
birimo kandi ikindi guha uburenganzira abanyekongo bose baba bavuga igiswahili n'ikinyarwanda bagafatwa nk'abanyekongo, ikindi kandi gukuriraho ibihano abayobozi ba M23 ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye byibasira abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byose bigahagarara ndetse no guhana abakora ibikorwa nk'ibyo nk'uko ari byo M23 yari yasabye.